kamben ci bobu la fiji ala jin ana ran tare te ko ci bobu la fiji mi da weakness da la ni ko ke o wadi la e je en boy ci bobu la fiji abe men te la ko bi le ni la non tu ko ci ra la ji ni la ko bi le ni la ko ke ja te ko no wa la ta e ti kan ke ku ci ti kan ke ni ko ikan ji ju kan ra da je e ta ko le ra ko awan ju no ja re la nda ko dia ra ko na ra ju ko ni ku ti kan ta to ba ma sa e ba na bo ru nya ko na se pi ko e da amen bu jo nda la kon ni message of second coming of Jesus ni jara ko na ga ba ti ko na ko ni te da da ti ko na ko na ti ko na ke de o me de ko na ke na ben ta bo ba ko me ko ta ko ni dia ni ko ni bu jo na ko la ko bien ko ni dia la ko ko na o bi su bu ta me ngat ko de ko na ko ti ko ni ju ko ti ko ni men bi na ma da kien and then sit ko ben ta da ja wa te ken wa ni ken ni ko ta ko ni ta ni ko ni ko ko ni ko ra ko na ko wa chan tu de yu chan la ma ban yu ko ban ni to ba kon ko ti ko ba kon lo yi de mu wa be da ba kon ko le mu ko to na ba kon ko le mu ko mu